Ha kejanmit afui terik unaitung arajar arpusan kumbah kapor kendai sipawa AA kaladan ke jingja ya tenrak kali hasurok ba hambadan leteng blok A ha kaba kawai ke taksi kamai kala julor ba. Loong ba kani ke taksi kamai kabadon yu registration number ML0 San P saulai ar nyo kadang kiu sya ki bentar lat kor bat habapoi ha ke jaka bakun kala kani jam syakmat ya kawai ke kali bat letten rapat ya ke trailer jong kawai ke jeep ket kabawan na syaneng. Nang nipat kani ke taksi kamai kala tenrak saya katrok kitchiap kabayeng harut surak kabadon yu registration number ML0 San G sau iwe nyo pra bat penlong ya ke taksi ban julor kambun syushu. Ka jeep kit Maria dep syak tenrak kala pet bed na ketika jaka klem da up ya keren bat donbok ba syam ladon ki ba mensau na kani ke jingja. Katu kat nipor ki pulit penyiat kali nama dan leteng police station kila 1 poi ha katai ke jaka bat phak tan no ya katai ke taksi ban light na ke jingdheng ki wepat ki kali. Dan lah. Oi. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Rak Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.